Siyanibingelela kuphina kuphela kufinyelela kumbukiso. Unibingelela ngempela ke kusewuyena mfana usemntu bathu benkomo ngexosha ngomuzi impho expression yalazo phone isikhoda phansi wentaba machosha. Bathu sweet obhaliwe isamba semali singadalwe inzo zonke oshimo nje zemsolo shimo nezithunde isandla ngeliphuma ebutheni maqedela khanyisela umuntu wathiwa nawe umuntu omusha ubungayisiki phela inzo muhla kaniphile. Sesiphinde sabuya ngempela ke siyithimba la kwaJabulu Julu Jabulu Jule TV. Hey madoda, sengifuna ukubheda. Okay, asikho ke lapho. Njengamanje senza ivideo yokuzokwenza into ezuthu sizokhuluma ngokubonga isupport enikhombise kuthina. Namhlanje si reach u10,000 subscribers. Ongeyona ke nokho ke into encane leyo. Kodwa futhi konke lokho sikwenze ngamandla enu ngesupport yenu. So ngithunyiwe ngempela ke ithimba la kwaJabulu Jule lathi angizobonga kakhulu nathi siyabonga kakhulu imini uqobo ke siyabonga kakhulu. So siyacela ukuthi niqhubeke nisupporte njalo nalabo ababukayo uthola ukuthi bagcina bawucofa usubscribe. Siyacela ukuthi nabo begcina beze bewucofa. Okay ke sidlule lapha ekubongeni yabo. Siphinde sidlule siye kudaba olunye futhi olandelayo. Kuye kwavela ke ukuphikisana okuningi ngodaba lakhe umkhulu. Ngiyathemba ukuthi bonke abantu bayalibona udaba utrenda kakhulu udaba likaMkhulu. Umkhulu ke baningi abantu baveza imbono ukuthi since umkhulu ebhekene nale nkinga yesithembu sakhe uthola ukuthi uyazondla ezinye ingane noma wondla ingane okuvela ukuthi akusiyona eyakhe. So abantu ke babese beveza umbono eminingi ngendaba yokuthi mhlawumbe akathathwe ahanjiswe kumuntu wesiZulu mhlawumbe uzokwazi ukusizakala. But nathi ezinye zezinto asikwazi ukuthatha kalula inqumo kuzona ngoba sizamela ukumsiza kokuqala sasingathunyanga ke vele sasicela umama ukuthi ayosisi yomsiza for indaba yokuthi akasahlala ekhaya. Okay, kwavela ukuthi uKipitile kwase kuzovela nendaba yokuthi ngathi thina lengane le ayondlayo yamamncane akusiyona yakhe. So uyabona ukuthi uma siqhubeka nalolu daba nathi kube nzinyana because into evelayo la asiyo ingxenye yomndeni walapha. So uma umndeni usuthi asiqhele nathi akulula ukuthi sikwazi ukuthi silokhu sibhizi sisondele. Okay, sidluleke lapho. Siyababona abantu abaningi kodwa sizocela ukuthi silawulwe yinina umphakathi wase South Africa noma sizocela ukuthi silawulwe yinina balandeli bakwaJabulu Jule TV. Asizukuyithathela thina inqumo ngokwethu kodwa yonke into esizobe siyenza sizobe siyizwa ngani njengoba nokuqhubeka size sokwenza iDNA test thina besingeke size sikwenze lokho. Kodwa ngenxa yenu noma ngenxa yesupport ebisuka kunina ngenxa yama-comment enu ngoba ama-comment enu siyawafunda asigcini ngokubuka nje senze ivideo sishiye kanjalo kodwa ama-comment enu siyawabuka. Yize ke singakwazi ukwaphendula ngenxa yokuthi baningi abantu abasuka becomment. Kodwa esifuna ukugcizelela la sizozwa ngani manithi asimphelezele umkhulu ayolikhipha idliso. Sizokwenza lokho asinankinga nokwenza lokho. Ngoba yonke into esiyenzayo senza into esizwa ngani. So sesokodependa kunina ukuthi nina nithini yabo. Uma ukuthi nithi asiqhubeke nanokuthini okunye kufanele ngikuveze isekuthenini ngeke size sikwazi thina ukuthi sikhethele thina umlaphi wendabuko okuyena ozosiza umkhulu. Kodwa wonke umlaphi wendabuko okuyena ozosiza umkhulu uzokhethwa inina because abanye baba abantu uthola ukuthi masibeka lenkulumo indaba ukuthi bayalokhuza simusa kumlaphi wendabuko. Uthola ukuthi abanye bakholelwa ukuthi sibasa ebantwini bethu uyabo. Bathatha ukuthi sibasa ebantwini abadingwa yithina noma es-actor nabo. So si decide ukuthi ongcono ukuze mhlawumbe izwakale kangcono kuzoba yinina balandeli bakwaJabulu Jule TV enisitshelayo ukuthi asithatheni umkhulu wakuphi siconfirm ukuthi ngempela uyini lo muntu umlaphi wendabuko because nginakho lokho ukuthi uma sizoyithathela thina umlaphi wendabuko yebo baningi abantu engibaziyo abangamsiza umkhulu for idliso kodwa ngeke sikwazi ukuyithathela thina bethu sizozwa ngani kuma-comment noma nisithinte ku-Facebook mhlambe nangenamba yomuntu okuyena ongakwazi ukuthi asize umkhulu asize ukumthatho wethu. Futhi mhlambe ngiyazi komunye usiyayibuza ukuthi
bazongithola kanjani? Okay, uma usesha lapha ku Facebook ubhala umuzi onormal mase ubhala futhi umuzi ogcina ngo-IE, ungena ku-inbox wami ungibhale lapho, yabo. Sizobe sesiyakwazi ukuthi wafunde u-inbox noma ama-message enu enizobe nisithumelela wona, then-ke sobe sesiyakwazi ukuthi sibheke ukuthi sithatha muphi umuntu wesintu noma umlaphi wendabuko ozokwazi ukuthi asize umkhulu, because egcineni kwakho konke lokhu kufanele umkhulu egcine esizakele, because hayi khona ukuthi nathi asibone ukuthi umkhulu indlela ekwenzeka ngakhona udlisiwe, yabo. Siyakubona but asikwazi ukukhuluma kuze kube over size sidlule ngisho umndeni ezinye sazinto ezinye singakwazi ukuyikhuluma but ezinye ngeke size sikwazi ukuyikhuluma. Kodwa-ke ake sizwe ngani South Africa ukuthi singamsiza umkhulu ukuthi simuse kumuntu wesintu ozomsiza, noma sesikudlalile kwethu thina sishiye manje sishiyele umndeni kube yiwona umndeni o-take over. Kodwa-ke angifuni ukukhuluma kakhulu ngize ngiqeqa amagula. Ake sidibane comment section sizwe ukuthi ukuphawula kwenu mhlambe nina njoba kwakhona ukuthi senze i-DNA test, njoba ngike ngasho ngithi sasikuzwe ngani, mhlambe kuzothina ukuphawula kwenu. Ake sidibane comment section. Sacela ukuvala, sibonge kakhulu-ke nesupport enisupporta ngani. Niqhubeke nimbukele, nibetshela abangani benu nayihlobo nabo bonke, ningakhohlwa ukucofa subscribe. Bye bye.